ni taw su ngai ho zo silabon chaw ni taw pha tu ni tarik som le thum april kumsan le som ni langa ni koi ni taw su langai khom ki ditiu milong hon ja ni chun thu su khat ala bol to koi thu su in again na chun jigul hin again hi milong ho hi ga le tu umma le pan pi chum ka nei puin hin la leilon gam sunga khu ki sat gui hi hun sot daga pat ala ki bol gu sa tai tin again un gam veng bit ding ala koi teu ku ki army hon nagatia dinga dinmun laum tak mai ahung tun tak jik wa hi tin again hi kapu kapa tewin la chungun thilpha ala bolun dam le bidalam theina dingu chena ding gam le gu ahung bol pi kun ahin la nangun avela thagum lang pan ki tun bol kom thil te ji ka gam sungu leiki chu pi un jigula thil lahung bol ji kun ka phat naw ka kiting jo ta pu tin le again hi ku ki gal jam ho refugee ho methal choi ho le group ho zo si milong hon akinep na penu southern nagaland gam sunga la thil bol ho zo siu la chol sanding wa hi chule member ho in le avela na sep le por suk bot to abol kit wa hi chun mo gi pu ding wa hi tin le again nun agam nei dik tak na go ho chu center state force on aveng bi zo lo tak ji kun ka gam le kanam veng bin na dinga thu nei na lin tak ka nei wa hi ji kin ka bol thei chanu ka bol dingu a hi jikin milong ho thibeka ummai mai thei kai te putin le again do hi infal time son negu ho ki bol jikin legal notice khat alamudo ki dun dangka crore zakhat liusak dingin case ala bol khum taw hi kukin bis dar hil sapat sung ki bol thu suina gen na chun jigul hin again hi lamka le kangui lampi ho kal khat sunga ninga sung ki hong sik chu gam sung din mun a hoi lo ta jikin jinga pat masang golani thum chok ki hong dinga hitai tin akigian hi achi sa truck sunga me te khat akimu do jekin gam gi phai muna check hoi tak cha ki bol kit dinga hitai tin le su kin again hi tuni chun thang ding tang kal theina dinga phalna pi hian ti me te hon agam vai hom te kinga alagian zonumun emi hon le thang ding tanga sitin protest ala bolun me te hong lu thei punaw tin alagian ui police commando army hon tedim road bazar dunga mi pi hung ho bui theina laka aveng bi theina dingu duty hoi tak chan le achi piu hi office of the committee on tribal unity ko to in su bol thu suina gen na chun ji gol hin again hi ahung tuning tarik som le kumsan le som ni lenga tho tani pha le kangpu pi district ka kuki zo sunga pui tu zo si thukin poimo tak mai gen khom ding am ta jikin emergency meeting dingin thu su ahung ki bol hi ji chut khom 9 ko tu sunga department chum ho go to prayer go to defense all area go to relief go to joint artist go to medical go to human wing go to team hon le pan la chit ding in her sakna abolun amun dinga hi le go to office kangui mun hin tin ahun tarik som le kumsan le som ni langa ahun da som le khat am hi dinga hi thun ta ga di new sing ngai tha thei je chan chui tan tin ngai te la bon nun le mang pha